Салам, Мускеву. Унбишенси апрель, моноклубында, башлайк проекты, егетери, шеп дискотеку уткаре. Уфинанузинан, диджей Найльбаш стайл, кунака сакырылган. Вообще най, иншеп, ин матур, ин талантлы, ин эшкашмаган, тупой артист. Ей, вот Максим, неме höyleyин ol. Ауызыңды яп. Хаума Мәскәү 15 апрельдә мин Эльбаштал һеҙҙе моноклубта көтөп алам. Анда булам мин һәм РНТ. Осрашҡанға тиклем һикерербеҙ. Не буду продолжать, короче.